Sanibonani bafowethu kumkhanya kude TV bafowethu sila khona esikuthatha sikubeke ke njengoba sazi namhlanje kunomcimbi okhona la eMoses Mabhida okuyi IFP manifest launch bafowethu siyakhumbula ukuthi umphembe kade ekhulumile ke lapha ukuthi abantu abadingeki olwandle kodwa ke bafowethu siyazi ukuthi ingulube angeke uyikhiphe odakeni bafowethu buka nje ukuthi ulwandle lunjani bafowethu bukani ukuthi ulwandle kumhlophe kunjani indlovu ithi zakazaka olwandle bukande bafowethu bukani labantu basuke ngamabhasi endaweni ezikude bethi beza kuyi manifest buka nje ukuthi benzani bukande bafowethu bukani imkhuba ke obaba abadala basuka emakhaya le koJozini le komkhuze le kohluhluwe beze nje lana ukuzolokhuzana bezelana sebabhukuda manje. Just imagine nje ubaba wakho nangu uhamba namanzi niyambona uhamba namanzi ukhala impempe kunje abukani nje bukani asiqambe imanga sikuthatha nje sikubeke uyayibona nawe indlovu uyayibona indlovu zithi zakazaka khona lana buka abanye basuka koGoli bazobhava abasazile naku manifest buka nali ke nebhanoyi seliyafika lizobalanda buka nali ibhanoyi buka nali nebhanoyi lapho noma sekufika ibhanoyi ke selizobalanda abaphuma olwandle nalibona ibhanoyi lapho bese niyababuka bona nabo sebajabulela ke manje lona iflag bafowethu buka ngapha eMabhida njalo ziyabuya nakhona enye imanifesto ila olwandle imanifesto bafowethu mina ngifuna ukuthi ngiqamba amanga konke ku live nali ibhanoyi bese uyababo nangu ubaba wakho lapha uyajabula ubaba wakho omunye nangu ubaba wakho uhamba namanzi buka ubaba wakho bafowethu ngiyacela ukuze ukuphawula wakho ukuthi ngabe kuthini wakho ukuphawula ngalolu daba ake sidibane lapha ku comment section yizo wakho ukuphawula mawumusha ngiyacela wenze okulungile ugcine subscribe nebell ukuze uzothola ama notification emasposta evideo nje si channel siyabona okay sengivala nje nabo abanye buka abanye baqhuba uthando khona la buk hayi bafowethu hayi ngeke kunzima